Işık aşağı. Ayaklar işlemi bir. Oh. Gitmedim siney. Ne bit olup halk demokratiya sırağa sıma bütün gövdenin organları tıklatıp olmayı versin de. Kur'an seni görevi Kur'an. Nihal. Dalağa karab işe kısma ya deyip kışkırası kileyindi bile. Karale. Ey. Direlip yaşar. Halimde de bilgen yok. Ey enem. Bizning avulda benim sımanlar tege jilke jılıtıp devlet itmegen sapartuşlar. Pensiyonerlarına aytam. Kup müregeli biz. 112 kişi senin görevi. Olar arasından en ülkenlerinin birisi men. 180 hoşalık avulda. Demek her iki yurtның birisinde benim sıman ilgek yaşaydigine. Diktatı avırıp aldın bu gayet. Ey, tege Grek digen Xurasan kirdi bet uyga. Eytip qaradım men ama. Ne bizdagina hol uyim zo'r, bizdagina yaşarsın deb yaş balalarga, ishchi kishilarga tegmadi. Tınlamadı şulsiz. Karal senin görevi. Ey, Min sana bir kengeş bilen kirgen idim. tınlap qarayıp yaşlar kengeşin. Özün körüp durasın. Yalğız başka ömür itüleri ağlar. Memdude benim de urgenine şakti buldu bu gayindi. 15 yıl doldu kişe. Kabrine de baralmadım şu rençigendir indi bakar kayın rençigendir. Yara, irteye varmız. Yok o kışı bilen kilgenini yaratmay. Ne rahatlanıp söyleşip oturup bulmay, köngülde bolganlarını günler aybetlengeç, ayaklar azrak düzelgeç, üzümgüne barılmay. Karal senin görevi. Ey, Şimdi soğuk iken senin. ne olur bırakma yakkan yok. Alayda gırtken otum bitti. Bu benim üzüme alay soğukun tügel. Şu memdudenin güllerine ölmesin deyip bir şılam. Selim görevi. Bulay yaşap bulmay. Elle sağ. Rayonda patlar yurtuna pişasın mı? Rayonga deysin indi. Korkular yurtuna deysin. Dürüst bular deymen. Жылы аш, чиста постель, сөйләшергә дә кешеләре бар. Avuldan keyip deysin indi. Kartlar yurtuna. Nişik kitip edim. Benim bit bunda kindik kanım tamgan nigiz nişik taşlap kitip. Ota-anam nigizi, anam tuğanlarının kabiri şuşunda. Olayda tügünde barıgaş hazır atay karşımda basıp nerse deyip cevap verim minana. Avul minden sorasa dik taşlap gittin nigizini. Nerse deyip eytirmem minana. Сал Selim Гәрәев болай яшәп булмый ди. Жылы аш, чиста постель күргәнең юк. Pastili şişta bulmasa da üz pastilim, üz pişmağım. Sen oşulanmayın dedim. Şuşunda üz pişmağımdağına songa günlerimni karşılaysam kile. Rencime yeme. Син мине борчымыйсың, Selim Гәрәев. Авыл халкын, район хуҗаларын борчыйсың. Алар кыса мин алар. Kısalar deysin indi ha. Sen ne? Onlara ey dedim. Tige kart terre kiremetken diyen. Rayonga barıga tilemi diyen. Yeme. Әйтерсе бар. Авыл халкы көн аралаш районга жалоба язып тора. Менә соңгысы. Укыйм, тыңла.
koysam, birsine de ziyan getirgen bulmadı indi, hatırlamayayım. Hürmetli Merdan Hıcı Ahmetoviç, sizge məhlum bolğança, oğulda көп yıllar kolxoz reisi bulup işlegen ordenli Selim Gerek ağabey Gıylımxanov yaşayır. Ey, Kader Cefir'de Memdude apanın ölgenine de 15 yıl tulup kile. Onun balaları yokladan hayırsız biləsizdir. Onun koşusunda yaşamışı hazırki kolxoz reisi Tevfik Salahov ana yardım eti uğruna bakşasını tartıp alıp özüne beren oturttu. Qara bey, ol bakşanı bitmeydi sana özüm tilep birdim. Kılaviti, Selim Gerek abzinin yağarına yok. Yaz kırpılmagan. Gazını ben özüm kırttırmadım. Hatır alamara şartlar mı deyip korattım. Hey. Üstü başı kırılan bitken, özüzünü aşağı kapışır almayı. Üstevine ayakları yermeyi. Ama lakin klub kadarlı, yuvan narat görenli, kolay güvenli yurttu var. Bu yurt bizim hazırki reiske tanışkına yaşarga erik vermeyi. Ağa Selim Gerek abinin tizrek bu yakta dünyadan kituğu, yurtun boşağı mühimrek. Çünkü Selim Gerek abinin yurtun kaldırırga bir kişisi de yok. Tiz arada Selim Gerek abzıga yerden pulu suzarsız deyip ışanıp kalabız. Ha, kim kulu dura? Pulun koymagan, bir türküm oğuldaşlarına degen. Sen Tevfik olan ol Merdan Hıcı Ahmetoviç'e ey yurt anıqı tugul kolxozuna kadıyın. Ben ana özüm revitalizatsiya yasaudan başlattım. Ne? Hem tege Merdan ipteşke yurtunu sotunu sırap indi otuna sayıp kırıp yürüyler diyen kişilerin de bilem diyen. Selim Gerek abi bulay yaşap bulmayı bir tizit rayonga. Sen mala kassasını işip yaşap bulganım yürütme. Özüm bilen ben işik yaşap bulganım. Ayırmağız yüreğimden. Yüreğimden ayrılgan kuş uzak yaşayalmıyor. Көп kalmadı indi, көп kalmadı. Sabır itigi. Gider, uzaklamay. Gider. Bire şunda bire bala tavuk, bala üstürgen bulsanız. Evet, senin yazmış. Biz uylagan çağına barmayken şu. Memdude apamda irtes oldu, irterek gitti şu. Şimdi enem, yağdan bu müracaat bilen kirmeyem. Senden bu sözlerini işittim yana ağır, ağırını. Sağ ol. Yarı hoş. Şöyle üstüne şu bakın. Lan! Yolunda ol. Nihayet. Bugün gün kıyaşlığı var indi. Benim gaziz etken de öz ömründe birinci takır ayına. Uyla Selim Gerek abi. Uyla. Birleşip oylarız. Şulay bir. Nihaller'de yaşayacağız. Rahatlıkka buna şabap olmayın. Kulağlayayım mı? Kim o? Uzi. Ya ındır tabağına işte çakırıp düşken. Ekmek uğruna kar kurarken mi? Kulağlayacaksın şimdi. Ya Başlar yıkılan değil mi? kurşu ellerinde yumuşun var. Var mı? Bir şey kalkan bandı. Düşürüp kırgansın orada. Kırıp. Yıl. Kurşu olup yaşayıp. Birinci de kursu. Oklak kıldı. Kırırga idim, niye kırmadın sen? Elle koran ve şıray kursetkenim oldu. Yok olmadı. Böyle yaxşılık nasip kıldı. Memdudenin de hatırlamayın sana. O
doğru söz eytkenin. Memdude evliyeydi. Olanlar cennette olsun. Bir yerden bir tutturdunuz. Artıgıra iştin şol kurşu, artıgıra. İşte senikini içtim. Mustafa Kan'ın işte. Hem seninle bir cirde kim yaşamadı? Sine ne? Kalkoz baragında yaşasın. Emin! Uzim saldı, uzim! Uzim aşık kullarım bile saldı. Men kolxoz olga barsın deyip yugurdim. Şunlar ne buldu? Sen kurtardın. Senden sıkılganları ne? Kolxozunu kurtaramdan kaldırdılar. Oğlum beyt kolxoz bir siletili. Ana o kutersin indi hazır. Ulan. O kurtarır. Jet o. Seni aşağısa kurtarır. Yok, Ne benim orumda olsam ne işlerim? Koyup kara uzunlu benim orumda. Koysam şundan ne bulayındı. Şartlarıydı. Meryem umrum boyu. Uzun sizden almadı. Seni kuzlap sokup kaldım. Salgansın iken uyanasındır kurş. Yok kuş. Ben bugün oya. Ha, şatlığından oynadım bunu. Beni korklar yırtılığına jiver o haberini işkeş. Ha, ha. Yok. Kaygıdan oynadım. Yuvaltasın gelmesin. Ha. Belgem bulsa 40 yıl ilip korklar yırtılak iken bularıydım oynuğuma bilsem. Ha, ha. Şulayla. Kalkıp seni akşama. Atlayıp kıygan diyersin. Yok barını silep utalmalı yeme kuş. Birini yasaransam. Meregeyle yasaransam. Dikmine kurşuya kırıp. Yalgışlansam. Bugün Tavfik'te 35 yaş. Atasına bu ne? Hele patlar yoktu. Emin. İki malaya ıskırdı. Birisi bandit, ikincisi jekvar. Yani şulay olsun diye ıskırdım. Huluksuz buldum şu kurşu, huluksuz. Alar bit, jönler etti, yerge yatıp, yukuda kürmediler. Ya karlıgan arası, ta benim ana, papas üstünde buldular. Senin arkada. Ömrüm boyu sinirsikler yaşarım. Sinikler doğurmuşken. Nereye Allah seni akşamağa. Boy kıyafet seniki. Af yok. İşe gitse kişi buldu. Bunca da okup bulsa da. Niyetim Sinan Oşarlık işlevde tügülüydü kurşu. Çekiş. Afiyet seni kartlayıp naikten diye. Meryem ayakta ne kaldı?
қырыңа күріңді сұрады. Ол миға барысында бәйне неше пайда болған сөйлеп берді. Кешір алсаң, кешір күрші. Машарлық ішлеуде түгел еді ойын. Мен дүде. Мәриям өтіріп сұрады. Сенікі бола алмадым дейді. Баламны болса да сүйіп юанармын дейді. Қарышып қарадым. Ләкин қаршы келе алмадым. Бұл бала сен, мен ауру хатын қарап, сен арақ ішіп юанмын. Қайсыбыз бәхетлідір, аңламын. Кешір алсаң, кешір күрші. Сәлем қайақы. Сен менің бірінші тапқыр балаға қайтқанын қайтырлейсің. Хатірлейм, неше хатірләмейм дейді. Қолымда шимадан, қолтық астында гармон, үстіңді матрос киімейді. Сен гимнастерка, әлифедан ұрам ортасында ұсып тұрайын. Нихал иптәш председатель, іші кішілер керек ме дейін сен? Сен керек дедің. Неге шыл шағында керек дедің сен? Ялғышасың күрші, ялғышасың. Хатірін бит оламай екен. Сен бит ауылда бір күнде тұрмадың. Мәриямның шиберлігіне мүкибен кеттің де оның итегіне еріп, шығып та кеттің. 5 жыл өткеш, Тауфиқны ертіп, Мәриям білен біздің ауылға қайттыңыз. Неге қайттың сені? Неге қайттың? Өмірім бойы қыл. Өткен күнімді қағарлы кешеді. Сәлемді қайтыш. Бірге ойнап жырлаған жырларына қатерлейсің. Хатірлейін, неше хатірләмейм дейін. Сөздеріне де ектибар еттім. Senin göreyim ne kızgana. Birden dürtte шығып шабада, сегізде жүгіріп қайта. Мені ашатада тағай шығып жүгірі. Түнне
төннәрен ашарга пешерә, кер юа, төн эшли, көн эшли. Белмим, күпмегә түзәр. Алай син әле. Юанышы син бит инде аны. Ул бит син дип йөгереп кайта бит инде. Әмма мин төннәрен капканы җил шакылдатса да тизрәк барып утны кабызам. Сугышта югалган уллары яки ирем Фатих кайтмады микән дип тизрәк барып тәрәзәгә капланам. Ә анда эт җаны да юк. Бары тик җилләр генә бер капкадан кереп, икенчесеннән чыгып, минем кебек ялгыз хатынны урам буенча үтеп йөриләр. Кеше улына бармый да кала иде. 18 тулар-тулмас фронтка китте дә. Ел ярым сугышта булганнан соң хәбәрсез югалды. Ичмасам, каберен генә булса да күрсәм дә, тынычлап китәр идем бу дөньядан. Көтәм, һаман да көтәм. Төннәрен кайтып, тәрәзә шакыр кебек. Эй, бала, кай җирләрдә ятасың икән? Кай җирләрдә икән соң синең каберең? Әллә син бөтенләй исән микән? Минем әткәй дә хәбәрсез югалды. Ә менә агый кайтты. Ярты мәйет булып. Әни белән яшәп яталар шунда. Икесенә бер кеше сәламәтлеге дә юк. Азапланалар. Кайтсыннар иде әле. Нинди генә булса да кайтсыннар иде әле. Үземнекеләр. Кара әле сеңле. Балага бүлешкә барып кайтырга уйламыйсыңмы? Ичмасам, файдасы тимәсме дим инде. Юк, Саҗид апа, бармыйм. Синең гәрәемнең алып бармаган бүлнисе, алып бармаган ымчысы калмады. Аннары җил сукканны врачта гына төзәтә алмай. Өметсез шайтан гына була дип, кара әле. Кырык яра белән кайткан ифраттан да кеше ясарлар бит. Бер көнне дәрткәгә төшкән. Шутлыгыннан авызларын җыеп ала алмый китеп. Ярага ямау салып була да, менә үлеп терәтеп булмай. Сәлимгә рәхимне кызганам. Күз тиде шул сезгә, күз тиде. Сез урамнан үтеп барган чакта, бөтен кеше сезгә карап кала иде бит. Сәлимгәрәйгә әйтеп карыйм да, ул яган соң да, әнкәйләргә берәр атмага сана кайтарып куй дип, риза түгел бит. Эй, сеңлем, ялгыз өйгә кайтып керүдән дә авыр нәрсә бар микән соң ул? Әле синең телең бар, сөйләшер кешең бар. Аннарның да без хәле хәл дисең бит. Ул ягында уйлый торганда. Уны кызганам. Аягына басып, элмәккә менерлек хәлең дә булмагач, Андый сүзне берү, авызыңа дала кермә. Саҗид апа, ята-ята башка әллә нинди уйлар килә бит. Мин инде. Бер йомырка маяда да чыдый. Менә Сәлимгә рәхим белән кызганам. Мин юасы чүпрәк шапракларыгызны дип аңарга кергән идем. Кайсы тирәдәрәк сыңайлалар? Юк, Саҗид апа. Кирәк, рәхмәт. Әле бер көнне менә Хәлимә апа чыгып киткән иде. Сәлимгә рәхим сүкте үземне. Имеш, безнең шакшыны кеше юырга тиеш түгел ди. Эй, нәрсәсе бар соң инде аның? Ерак кешегә кер юу авыр гына ул. Җитмәсә алар керне тузагына. Үзебезнеке үзебезгә ярап торыр әле шунда. Саҗид апа бер йомышы бар иде сиңа. Күптәннән күнчә кергәнем юк. Дөнья хәлен белеп булмый. Бәлки Ходай биргән вакытым җитеп, дип тә барырмын. Менә иртәгә мунча ягарга сыена идек. Өндәшермен әле. Утынны бездән аласың, Саҗид апа. Мунча
şapız dik iskindi. İski bulsa da kırılır. Sırrı sularında otursun, üyesin ezmeleri yosarını. Yani geçirmeyelim. Yuvası kırlarını da bilmedin misin de? Yok Leyla, rahmet değil. Bu gelip çıkma. Niye böyle bilindi ol? Kırıp yürü tağa cerin bir. Rahmet indi. Başla mısın? Eller dolu musun da iptaş istiyorum. Tanıdım bey bu bitsin. Nereye? Tanıdım. Nişik tanım indi mimit. Sin bitmini. Suğa düşüp yuhalganday buldum şol. İptaş istiyorum. Ye, nişik indi jilleri alıp geldim onda seni mitisle. Uzun izlemegeç, uzun izlep kayttım. Ey biz. Vali Ahmetov. Sözünüzde durmuyorsunuz iken. Oğulga kayttık da indi. İşke şumda artka burulup araga vakit табылмады. Otqa burulup kararga kirip. O'tganlarini unuturga yaramır. Yarayın kişir. Ne? Vaqdagizda tura olmaysiz ekan. O şulanmaydı Meryem. Dünya şulay alıp barıp çıktı. Biriyle şeter mi? Vaqdalarini unuturga yaramır. Vaqda tutavul. Şul vaqda tup-tubuğaydı. Bilem. Barısında bilem. Barısında işittim. Nerse bilesem, nerse işittim. Niye kayttın? Seni sağlık kıl. Nerse kireksin? Sina, dinle. Yüreğime dava gerek. Yüreğime tuz salırga mı? Mening qonima solingan tuzni kim yuvardi? Yuragimdagi bizni kim eritdi? Vakit. Vaqt. Men seni 8 yil kutdim. Derazamdan ko'zimni olmayshi 8 yil kutdim. Simit menga va'da berding. Sug'ish qila bitsin-da. İzlab toparman da o'zimni kiytarman dedim. Men senga ishonganim. Şulay kilip çıktı indi Meryem. Meryem, nişet bunda oturabısın? Evde koydik bizge. Yo'q. Men sizga bormayman. Bey, şundaqa bir özünü kaldırıp gider mi miydi? O'g'ri kishi kimsinish ham bo'lar. Xotinim mening kinoga ketara olmas. Bey, ben ana doktor alıp kayttım diyermen. Ko'ngili ko'tarilib gider. Kishini ümit yaşatadilar. Sen meni direkt yolg'iz qo'shib qoldir. Bizim avulda yerlerin frontta yuvaltkan karşıklar, yardağı. Ko'ngilim qaysi dili şunsuna uğraştırma. Yo'q. Bizning oradagi munosabatlarni xotinim bilan kechdi.
Юк иде әлбәттә, яхшы. Әйдә рәхим ит, Мәрьям. Рәхим ит, иптәш сестра. Есть, иптәш сержант. Добро пожаловать в мою хату. Исәп Мәмдүлә. Сенсіз, информасыз. Таныш бул Мәмдүлә. Безнең авылга кайткан сестра, медсестра. Üstün al Selimgeri, üstün. Meryem, turga uzağız. Oku ettiniz şimdi biraz uyda tertipsizlik olsa. Ziyan yok. Нәрсә булды? Иркәләнеп, кылтайып ята. Korkunç etsek paraliş, düzgün etsek. Korkunç etsek, şimdi zahmette düzgün etsek paraliş. Күптән булды дисең? 3 елдан артты инде. Утыр Мәрьям. Мәмдүләкәем. Тау белән тау гына күрешми диләр. Мине кеше иткән, миңа гомер бүләк иткән шушы кыз инде ул. Хәтереңдә булса, Курский дугасында яраланганы инде. Шул яраланып госпитальгә эләктек. Яралыларны госпитальгә урнаштырырга урын булмагач, якты һавага тезеп салдылар. Минем бәхеткә шунда бер татар кызы бар иде. Ул госпитальгә алып керде, урнаштырды мине. Үзенең койкасына яткырды. Һәм миңа гомер бүләк иткән кеше шушы була инде. Hazır meyve yerlerine kayıtlanma. Hatırlamışım. İsmine kadar hatırlayayım. Безнең Мәмдүләнең хәтере анам. Hatırlamışım. Kızımız Tusa Meryem kuşağımız deyip şatlanıp yürüyenini de hatırlamayla. Biz balamız ona bulmadı. Kızay şulay yazgandır indi. El de yarı girmeden. Selim Garay'ın bir başına avurga turı kelgen bulur idi. Ярый, ise siz сөйләшеп утырыгыз, мин шәй әзерләп, ашарларга әзерләп алам, яме? Сөйләшеп утырыгыз. Алгасыңыз ничек? Bilmeyeyim, o şeyler yok benim. Oğulda sıra yok. Ярар, үчәрбез. Доруларда эшләрегез юктыр инде. Yok. Сезгә хәрәкәтләнергә кирәк. Яткан таш бүтләнә диләр. Min kuresin kişi bilmez. Sevdiğimde şuna yazılandı. Bir güne ortamsız olmaz taşır yalmayım. Аркаңны утырмыйсың алай. Yok. Ну инде Сәлим Гәрәй. Ярар. Бүгеннән аркаңны үзем уарман. Gerekmez. Oğulda minden başka hastalar tut. Soğuş büyüklüklerini inceltti. Oyaksız koşullar cidderler. Işın bok bola senin. Җитешермен, белеп килдек бит. Oğullardan duyarsın beni. Ya yara, gidip jiber. Nişek gelip gittin, bunlar ağır buldu mu? Бик җиңелләрдән булмады. Hazır Selim Garay'la şeylep olursun. Ondan yatıp yol istersin. Yarın Selim Garay aşağıda kendin pişire o. Ярый, рәхмәт. Şimdi hatın var mısın? Юк. Soğuş aldım. Юк.
Görgenen var mı? Var idi. Güzellikle oldu. Öyle başka sebepler var idi mi? Boşkalık kalmadı. Bir şey var. Şiverli genciklerle. Selamet giden var. Rus dinimizde var sana. Bizim de şunlara kızıldı. Selim gereğine Rus dini bile tura olmadı. Siz var idi. Min teremeyli. Irlıkta İsa Timur üzü vakitinde dünlere ondan sonra bağlanıp çıkar. Ağır ağa. Ona karab nima ağır. Min di hatun indi min. Tirilersin hele. Tirilersin. Midem ulaşırma. Tirilersin. Bir sen kadar. Rahmetinden taşlamasın. Mendüde yanlarına üstlerini tutarsa aşağı alırız değil mi? Senin gerek. İyi. Şimdi bırak otur olmuştur Ağır size ettim mi? Niye bulay bir terliğe buldum? O dışınlarla basa. Bak özü güzelim. Senin gerek. Neresi oğlum altında şapkamaya basıp durasın. Bu da ömür boyu Meryem bilir evdir. İyi belki bize yine kalırsın ha. Tamam Meryem. Bak. Yok. Bulduralmayayım. Bunlar güzel. Mendilikte kaldırıyordum. Allah'a şükür. Bozumuz dolu berengi var. Ekmek de yeterli. Onları birge kumuyla bolar. Senin yüreğe de ihtiyaç olursa. Yarın. Bugün sizler bulan. Yirtege hop yerizlerdir. Şimdi var kurşu bu leyeklerin kullarını yok şey ana şeyle balırsın. Yarın yerekler. Senin yüreği. Yok yok. Ne şey sarılsın anda Üstlerini kırga koyarız da aşağı alalım diyeniydim değil. Yok yüreği koydum. Benim kış olduğunda aşarlığım yok. Yok var size oturmayın. Yapar senin yüreği. Cümle kuluma koşup tutup koşuyor olma, kıyıp şeşip güzelleri oturmak elim yok. Yok. Bunu şimdi bak. Yani üstlerine mendile karşına koyup da şeyle Çok bağlarız. senin gereği eğitim bitirmek gerekmeyi. Öyle sojide bakır yanıydı. Hem de bir şey içtim. Benim damağım tok. Süt kulbenin üstüne şeyle alalım. Yarı yoluysa karşı kimmesen, hoş bilmesi de yine hoşuma oldu. Şaplanı. Yani yine gittik. Bir ders vereceğim. Yarı biz gittik, hoşuma oldu.
başka görünmeyen bölgeler. Yüregen değilsin indi. Yol almadı değilsin. Koyarsın Ali senin gerek. Senin göre işe gitti, olanla giden hayatları. Ezileyen şirketini durma. Bu demek para, işi var. Ha seni birge şeyle olamaz. Yok rahmet dilerim. Yine senin göre yaşadık gibi değil. Bir de gittin oşağa kulüpleyen. Yorun. Min senin gerek yanına boymalı. Biraz hoşlandık yurt borarımız degen ye. Şundan men punkut yasarmaz deydi. Belki şosa bizim de şunda ana kalırmın. Meryem, senin aşılamayın. Oğru kışı bilen turu şiitim de şiitim. Olsun bizlerine. Senin görevde ihtiyaç bulursan. Hoş. Yok bulmayın. O gitsine tırnak ise. Ondan sonra silemegen bir günü yok idi. Sen bir daha. Ömer bule gitken kışı. Yok bulmayın. Min eşek alırga dep koymadım. Öte hastama. Hiç sonra ödülüşüm öte. Neydi ödünüş? Benim bulay bulganıma 3 yıldan arttığımda. Senin görege yol gider. Eğitip koyun da bir otlağına engelele koytarıp koymazsan dedi. İmzalaşmıyor. Buldur alsam son dersin şunu. Yorun. Tırışın. Benim hakikatırış. Tırışılmaz. 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 Bir otlağına tugul. Oyga. Gerekse yılga tırışırmın. Senin hakka. Rahmet. Uzun erefle. Ne işin? Senin gereğini olağanı işin. Sen akıllı. Sof. Kadın. Yorun. Ne gitti ben? Gün bulduğum mendüge hoş tutmanda шығып бара. Üstüge bire deyip duram. Bizim oğulla bir sisteme bulup giydim. Senin göreyle bu kendi tanışı. Soğuşta birge bulganlar, bir sistemaları bulgan. Бик әйбәт булган. Безнең авылга күптән врач доктор кирәге. Марале. Юлдан икән. Yok, durmuşta çıkmagan. Elimine git bulduk karga bir gittiler. Uzağını uydan reşide binip yiyin, git bulduk gitmekşi bulamız deyip. Duru onda şunda dururmun deyip. Ой hay, ул Рәшидәнең өендә торалар микән? Аның өйнең стеналарыннан бураннар буймый. Uzunuzların akır diğerliğinde vizalaşmadı bir. Oğlum kışı bilen tarafı bilmeyenlerinde. Авыру күрмәгән кеше түгелдер әле. Җитмәсә, врач килсә. Бик матур нәрсә күрмәүзе тагын әйбәт. Kuday şiberlikini zellemedi. Bir kaset tutumlu da. Üzerinde gene kalmadı şu. Менә валый гына торсын әле. Хәзерге дөньяда инан табулары. Ой-һай, алар. Кара әле. Бик шуны. Онды. Менә нәрсә? Мин бүген Моншаярга дип йөридер я. Иш белән Моншаган дәшмәләр. Oldu yapar. Hayır şimdi yamallık kursetse. Şöyle kusura kursetse yamallık sıraydı. Yok oğlarda yoksa kunak kadaydı bulmaz mı ki? Yol bilen kişi bir. Валар, я калмасын. Су кубаны, җитәрлек, күңелем күңелем, Аллага шөкер. Булыр. Ona ne söyleyecek yapar. Senin göreye gidip kuralım. Bir ot havağına olsa da elbiyle koytarıp duymaz mı ki? Кара әле. Яткан җирен корыма. Коры. Аннары анаңның күкрәгенә су төшмәгәндер бит. Ялгыз ирегә аңа җеннәр ияләшә. Анаңны ялгыз калдырырга ярамый. Син күргәнең бармы? Yok. Görgenim yok. Hemen yarısı uzunlu alıştırdı da gitti. Siz gide kaldım. Әле менә күбрәк анаңнарга йөрсә, миңе үк кереп утырыр.
Ondan boşadınız mı sen? Evet ben boşadım. Yarar olaysa, boşa hazır bulsa, kirip ekrini gelir. Meryem, Tanıdım. ışık tanımayın. Bu kollar bir. Ele kadına. Yok. Ele kıtırşı mı? Yok indi. Bu kollar yumuşak, nefis. Esilekiler. Benimkiler Hristiyan kulları. Katırşılanıp katıp bitkenler. Sinekiler. Bir tavmalarımdan artık yüreğimden azdılar. Ay yok Meryem gerekmeyin. Gerekmez. Bu parmaklara senin karnın düğmelerinde şu deşik giyileriydi. Hatırlıyorsun mu? Sen parmağında oynap jırlıydın. Niçin jırlıydın Ali sen? Yok indi hazır jırlap da olmay, oynap da olmay. Kullar katıp bitken. Kuğulen patkan senin. Boğazda değil, kollarda suya. Emin senin yaralarını düzeltirge deyip koytkanıydın. Meryem. Soğuş yaraların düzeltip bulaval. Emine köngül yaraların düzeltip bulmayken. Şu iş. Mima nişlerge. Bir kengeş. Gitsin Meryem. Gitsin bu oğuldan. Kiyovgaşı, sineriye, şiver. Üstüne tovarsın, üstüne sikimli de. Resim. Ey men şuşunda yaşap durarmı? Benim üzümden saylagan yazmış. Yazmışlardan uzmuş yok diler. Senin bexetli bularga tiyir. Sen bexetli bularga hakkın var Meryem. Bexetli bu. Benim sinasımda ötünüşüm. Bir şey versin ana. Birer atlağa, elilerini. Niye? Benim hakkım. Benim sana hırsız mehabetim hakkında. Jiver. Men biriga boş giderledip koytmadım. Men biridan senin nesil yok doğamışlığını alıp giderge dep koyttum. Jiver. Menim hakkım. Jiver. Jiver. Yaxşı men. Rahmet. Meryem neydi? Qaytamiz. Uyga qaytamiz bizga. Yok. Men sizga qayta olmayman. O'g'ri xotinim mildirama ko'zlari bilan menga qarab yotganda men qayta olmayman sizga. Men düle hakkına koy. Benim şirli hatının hakkına koy. Yenilerini gitkende tınışkı ölüle gitsin. Yarın sen qayta tur. Men birazdan qaytib jetarman. Yara uzaklama Meryem. Uzaklama.
Senin ömrüne. Sensiz nişlermen sılmayın. Men uyga qaytganda senin yoqti chiroyingni ko'rib, nishib shulay yasharmisan endi? Uzoq qoldingmi seling gerek? Bir gün otlağa. Sening alla tomog'ing ochma. Alla senga qorong'i chiroy ko'rsatganim bo'ldimi? So'nggi orada nashat ishlar ko'ra boshladim. Belki bu benim oğlum bilan so'nggi topqir so'rg'ulashuvdir. Onları elbeyni de sog'indim. Obini da ko'rasim kelib. Qo'ytir ol bir shurlab, qo'ytir uzoqlamas. Kim o? Menga Yo'q, men uni kutmayman bey. Ovulga shirliq deb qaytaradi. Degani o'sha Mustaqim ovining malayi ot qo'yib bering, tekmaga shunga oshuvim keladi. Shunsiz. o seni yoratla. Enisi so'nggi vaqtda nenilar ishli boshladi. Qaydan bilasan? Ko'zlarinden ko'ra. Bilani ishim enilarga qaytar desa ekan sen, ha? Alsa bizga o'g'lari qoldirmoqchi bo'lasizmi? Hozir men uni Sojida opalarga o'rnashtirib qo'yam. Chunki ertaga butunlayga ketam deydi. Yaratuna nindi nashatligi bor. Enisi so'nggi vaqtda vaqtlana boshladim. Nishlaysan? Ulgura olmayman, ulgura olmayman. Senga yo'qdi chiroyim yetmaydi. Bunisiga olib bora olmayman. Jide sening gerek. Jide. Olib bormadim tugul. Bu rizini de olib bordim. Men xudo bunda qotolurman. Sening uchun bir shilam. Farqlab kuningdan ishlatsin. Yo'lda sen meni qoraysan. Emne seni kim qorar? Ovuldaşlar qarar, ovuldaşlar taşlamaz. Sen 50 yaş. Sana bola kerak. Men sana neydi derdi? Qo'shilsin anam bilan. Mening yashagan qadar umrim qolmagandir endi. Shu so'nggi kunlarimni o'z o'g'limda o'tkazsim keladi. Sana nerse gitmişsin memnunde, he? İşe varsam işte, uyga qaytsam uyda. Üç yoqlab Atakov aytadilar. Bir yoqlab sen, ikkinchi yoqlab Maryam, uchinchi yoqlab Sojida opa. Ne ishlaysan endi? Gara bo'ldi, iltib tashlarman onag'izga. No, смотри, ana yig'adan kelib borib olmam. Nega tovushlanasiz? Ana bitta ish yoqlab Atakov aytasiz. Shulg'onishda qolganda da bu xatni bir shulg'onim yo'q edi. Emma qo'shni oldilar, ha. Yara bo'ldi, jitdi buningni anilaringga iltib qo'yarman da, vassalam. Birinchini sening gerek. So'nggi topqir boshqa turolmam. Onda Sojida kirgan edi, munchaga chaqirib. Qaysi biz borimikan? Maryam belki sen borib qaytasan. Yo'q. Senin ilk ishi senin gerek. Boshqa sen bor. Emin, yakundani o'zim olib boraman. Orqalarin shobarman, borman, shulay debdi-da. Shulay. Sening gereğinde cümle buncha kirgani yo'q. Men senga og'ir bo'larman. Imgak bitmin. Men gospitalda yuzlagan g'arib birovani qaragan kishi ali. Yara men boramasa qarshi kelmasan. Bor. Rag'batlantirib, zorlantirib, sho'g'inib. Bir kishi sen buncha kirib qaytadi sening gerek. Bizning ishida isti solirga unutma. Ishingni bor sema. Yaxshi. To'xta, sening Yo'q. gerek, to'xta. Yo'q. Sen bularni boring. Yo'q endi Maryam,
Kulmekler jiterlik minem, kirekme. O senin direk ol. Buletten üstün bulurga yaramay. Ol. Olun da ol. Yarı yokşu, rahmet. Rahmet Bigzor. Yarı rahmet. Nerede bir sigara bulegin var. Hazır akşam. Yok nereye? Ya senden bulek resmi. Harali miki motor yol var. Olay ol. Yok nereye? Olmuyor. Bizim yaktaşım bir var. Git kişiden muşağa kökende bulek kaldıralar. Kim bu yağıtla sojide pağa kaldırırsın. Şu ise bir bulek olur. Oğluydu o al. Soşide bana bir uyuk buleyi. Onları bulekte koşu, bulekte girek bitelim nereye? Nima deyirde gerek değil. Girek. Ya senin derenin merhamet ettiler. Benim oğullar ilgilenmektedir şu. Taşlamazsan beni. Yalnız gitme. Size. Benim uzak ömrüm kalmadı. Bile. O bile taşlamayacak. Silahı. Bana bile. Yine 25 kulsuz izlep tabak. Misinisin sinirli ne? Silahı. Yaratasın onu. Yaşarmayın. Yaratan. Yaratmasam izlep kaytarıydım beni. Minanın üyelerini bilmedim. Minanın hatta isyan hikayeni de bilmedim. Min sizden turmuşuğuzda şimeri gelip koytmadım. Dili sallam yenemem dönem. Min isyan bulsam so'nggi topqir ko'raman men. O'lgan bo'lsa qadriga sheshak solarman deb qo'ygan edim. Uni ko'rgach nahavatim tog'imda yog'ildi. Eshitasizmi? Ranjimayman. Labimni ranjib ko'rmayman. Insof, keng ko'ngilli, sof botin. Ranjimayman. Men sening garaydan o'zimnikini olib ketay. Men sening garaydan nasl shimini olib ketay. Ranjimasizmi? Nima Rahmetimden koydum. Sizde yok Meryem.
күрше. Ничек хәтерләм инде. Жырның сүзләренә рәхмәт бар иттем. Оклы, шуклы, алы ятманы, алып җибәртәгә. Шул җибәрне яратам ди. Нигә кайттың сине? Ник кайттың? Кайтмаска иде сиңа. Мин алып кайттым аны. Мин мәңгегә алдыңдагы алтынны саклап. Сине картлык көнеңдә ялгыз калдырмыйм дип. Улыңны да, аны да мин алып кайттым. Үй артындагы бакчадан өзүп алдым бер йөзүм. Өзүп алган йөзүм кебек чит илләрдә бер үзем. Шулай күрше. Өзелгән йөзүм кебек яшәмик. Кал. Син калырга тиеш. Синең тамырың, синең дәвамың шушы җирдә. Хәерле кич, дуслар! Бүген сезнең өчен Мәтрек халык театры «Өзелгән йөзем» әсәрен сәхнәләштерде. Рольләрдә Сәүбәнне, Алмаз Габидуллин, Сәлимгәрәй карт, Айрат Шайгарданов, Мәмдүдә Илүзә Шайгарданова, Саҗидә Фәридә Әхмәтҗанова һәм Мәрьям Айгөл Шайгарданова. Тауфик Дилназ Мырзаханов. Хәерле кичләр, хөрмәтле тамашачылар, хөрмәтле артистлар. Менә 4нче көн инде без Мөслимгә шундый матур үзебезнең саф татар телендә дип әйткәндә матур шундый күренешләр күрәбез. Театр, спектакль. Татар халкы инде ул без театр белән тәрбияләнгән, ул безнең каныбызда, шуңа күрә беркемдә битараф түгел. Бик сөендерә, бүген инде безнең залларыбыз тулганнан-тула бара. Һәм инде безнең алкышларыбыз менә бүген артистлар сезгә бик зур рәхмәт сезгә. Кайсыгына спектакльне алма, ул безнең тормыштан алынган. Мин инде шаярып кына әйттем, беренче, икенчесендә анда килен белән ирнең әнисе талашалар, берсе белән берсе кичә җылаттылар.
әниләр турында бик авыр әсәр булды кичә. Но күңелдә шундый бик теге бөтен нишкәкләрне селкеттеләр. Бүген шулай ук мин нәрсә берничә сүз әйтеп китәсем килә. Тормышта кешене гаепләргә бик оста инде без әймәбез. Ул булай итәргә тиеш, арбитр булып. Ләкин тормыш бик катлаулы. Кем дөрес түгел. Инде безнең тормышта менә шулай азармында бу спектакльнең азагындагы сыман бер-берне кичереп, иң кешелекнең иң югары дәрәҗәсенә җиткерергә кирәк. Шуңа күрә артистларыбыз моны бик матур уйнап күрсәттеләр безгә. Шуңа күрә бердәм булыйк, дус булыйк. Мондый, конечно, менә башында сугыш турында да булды, балалары үлеп кайткан икән. Инде без һәрвакыт телибез, безнең җегетләребез исән-сау кайтсыннар, бу сугыш афәтләре бетсен. Мондый хәлләр, конечно, кабатланмасын безнең илебездә. Но ничек кенә булса да кеше булып калып, бер-беребезнең хәлен белеп, менә элек ничек авыл белән бер мунча ялганга йорта алмыйча керә торган булган, шулай бит инде. Без дә бер-беребезгә ярдәмләшеп, без шулай яшибез дә, Аллага шөкер. Мин инде менә үземнең выступлениемдә әйттем, бөтен мөслим, бөтен кемнең генә эшмәкәр дисеңме, халыктан дисеңме, коллективлардан бөтенесенә ярдәм итеп торабыз. Шулай булганда без бергә һәм бер-беребезнең тормышын бәхетлерәк итә алабыз. Бик зур рәхмәт артистлар сезгә.